titula šampiona države stiže na Cetinje. U 50 godina slavlja, dakle 50 godina postojanja, rukometaši Lovćen osiguranja osvajaju šampionsku titulu. U poslednjem kolu savladali su ekipu Metaloplastike 29-24. U ovoj sezoni zabilježili 27 pobjeda, 1 remi, 2 poraza i zaista na majstorski način osvojili šampionsku titulu. Mi još nismo svjesni u stvari što smo napravili, to je normalno jedan veliki istorijski uspjeh. Donijeli ste najveći uspjeh Cetinju i Crnoj Gori u istoriji muškog rukometa. Posebno mi je drago što je to donešeno u Cetinje. Kao što znate, Cetinje je prestolnica bila i ostala i ostaće. Sve je krećalo iz nje, kako istorija, tako i sve ostalo, tako da se sad pišu novi koraci crnogorskog rukometa baš iz Cetinja, zbog toga mi je posebno drago. Osjećam se sjajno, naravno, puno mi je srce prvi put, ovo je meni 4. titula, ali prvi put mi je srce puno. Osvajao sam titule u dresu Partizana Crvene zvijezde, pa smo nekako sami to slavili, a ovako sva Crna Gora, svo Cetinje je uz nas i na kraju krajeva zato smo i došli na Cetinje. Igrači su tu, neki će ostati, neki će otići, titula ostaje, Cetinje ostaje Crnoj Gori, mi smo dio te istorije, drago mi je što sam naravno i ponosan sam što sam dio te selekcije koja je napravila ovaj sjajni rezultat. Meni je jako drago što sam uspeo da budem član tog kolektiva. Veliki uspeh Lovćena, tako i crnogorskog rukometa, ali mislim da ova ekipa, ako ostane na okupu, eventualno par pojačanja, neće stati samo na ovome. Trudit ćemo se da i u Ligi šampiona naredne godine damo svoj maksimum. Kako se osjećate kao šampion? Pa, kako bi se osjećao? Presretno. Velika mi je čast. Ja ne znam, reči su suvišne. Mislim, stvarno ne znam šta da kažem više. Srećan sam čovjek, 3 puta sam bio prvak, bilo mi je jako drago što sam bio prvak. Međutim, ova titula mi dođe ovako najdraža. Možda zbog toga što se sjećam ovako kada Crnogorac i za to što je došla u Crnu Goru u pravo vrijeme, kad je najviše treba. Ovom prilikom bih želio da čestitam svima onima koji su vjerovali u nas, koji su vjerovali u ovu ekipu, koji su vjerovali u ove momke, da mogu da iznesu teret, da mogu da budu pravi kad bude trebalo, a to se pokazalo ove zadnje 2 utakmice na stranu i u Cetinje. I ja mislim da smo ovom titulom vratili im, odnosno zahvalili im se na sve ono što su dobro nama mislili.
Pa ovo ne samo da je najveći uspeh Lovćana, nego i moj uspeh u dosadašnjoj karijeri. Ja sam presrećan i nadam se da nije jedina titula koju ćemo uzeti. Naravno, ja sa Lovćanom, nadam se da će ih biti još i da ćemo ostati svi zajedno i sljedeće godine i da ćemo dospeti do vrha Evrope. Ja sam presrećan, ne znam šta ja kažem, isto se osjećam kao i naravno moji igrači, suigrači i tako. A mogu da kažem da sam presrećan. Ovo je nešto veliko što se desilo gradu, prije svega nama, onda gradu u Crnoj Gori. Velika stvar za sve nas. Želio da se zahvalim svim saigračima. Veliku stvar smo napravili. Posebno za mene jedna izuzetno uspješna godina. Stvarno to moram da kažem, pošto dolazim posle 4 godine odsustva iz Cetinja, ponovo sam se vratio tu gdje sam počeo, jeste posle pauze od godinu dana zbog povrede, tako da se na najbolji način to sve vratilo i mnogo sam srećan. Kako se osjećate kao šampion? Srećni, je? Pa srećni, pa najbolji smo sve. Hvala vama. To je prva titula u istoriji rukometnog kluba Lovćen, prva titula u istoriji crnogorskog muškog rukometa. Mislim, svaki neki komentar dalje je izlišan. Mislim da smo stvarno ove godine ostvarili fantastičan uspeh. Od početka smo se spremili za jednu izuzetno tešku i napornu sezonu. Početkom augusta kad smo se skupili, krenuli smo zajedno i evo uspjeli smo da izdržimo do sada, da stvarno, kažem, jedan fenomenalan uspeh napravimo. Mislim da nam je bilo izuzetno teško, u jednom trenutku imali smo 5 bodova prednosti, već su nas svi vidjeli kao prve, međutim posle te serije od 18 pobjeda za redom došlo do jednog normalnog pada, što je bilo za očekivati jer smo igrali sa relativno malim fondom igrača, pogotovo u drugom delu pratili su nas povrede, tako da došli smo do 2 boda prednosti u jednom trenutku i već su tada svi posumnjali u nas. Ali smo smogli snage na kraju da stvarno pokažemo da smo zasluženo tu gde smo, da stvarno pokažemo da smo najbolji i bilo šta sada više reći, još uvijek ta euforija. Kako se osjećate večer? Pa osjećam se divno, ovo mi je već 4. titula, ne mogu da kažem da nije lepo, ali znate, svaka titula ima nešto posebno i ovo ima nešto posebno, ostaje upisano u istoriji jednog kluba. Tako da, kažem, fantastičan uspjeh svih nas, i igrača, i stručnog štaba, i uprave. Mislim da ono što smo napravili noćas da će sigurno ostati upisano. Kao što smo radili cijele godine, tako je morao doći rezultat na kraju. Mislim da smo stvarno svi prezadovoljni i osvajamo je prve šampionske titule u rukometu u muškom. Nadam se da ovo neće biti i posljednja. Nadam se da ćemo već za nekoliko dana imati da opravdamo povjerenje naših navijača i svih onih u Crnoj Gori koji nam žele dobro u kupu, u takmičenju kupa. Nadam se da ćemo i tu ostvariti jedan dobar rezultat i nadam se da nećemo razočarati naše navijače. Kako se osjećate kao šampion? Pa evo, predivna atmosfera večeras ovdje. Ja mislim da je ovo predivna stvar u kojoj su Cetinje mogli desiti. Predivno je sve organizovano, stvarno se osjećam, ne mogu da kažem, stvarno sam presrećan zbog svega ovoga što se desilo, što sam dio ovoga i nadam se da neće biti ovo posljednja titula, neće biti posljednje snage u Cetinju.
Bilo je stvarno teško i ne znam što da kažem, presrećan sam poslije ove velike pobjede protiv Metaloplastike i fenomenalnog dočeka koji su napravili navijači Lovćena i što da kažem, publika je bila odlična, mi smo odlično odigrali i to je najvažnije. Kako je osjećanje biti šampion? Pa ja sam zadovoljan, stvarno nisam očekivao da će biti ovako, presrećan sam, stvarno je odlično. Neočekivan, ali ipak ostvaren, zaista veliki uspjeh, velika stvar za Cetinje, za Crnu Goru. Pa ne bih rekao da je neočekivano, ja mislim da mi smo se potajno nadali da možemo da budemo prvi i eto, to smo ispunili i stvarno veliki uspjeh i za Cetinje i za crnogorski rukomet. Pa ja sam neizmjerno sretan što sam ove godine došao u rukometni klub Lovćen i što se ove godine sve dogodilo. Sigurno, i to su činjenice da je ovaj najveći uspjeh rukometa crnogorskog, a i Lovćena u 50 godina postojanja. Ja se nadam da neće na ovome sve ostati, da će sljedeće godine ponovo Lovćen igrati kao što je ove godine i da će se ove titule osvajati u nizu. Da li ste očekivali ovako veliki uspjeh po dolasku u Lovćen? Pa pravo da kažem i nisam. Pošto se u novinama i u medijima najavljivalo kako sam to najveći favorit. Na početku prvenstva i mi smo njima dali tu ulogu favorita. Naš cilj je bio eventualno drugo ili treće mjesto za izlazak u Europu. Međutim, kako krenula sezona, mi smo stvarno sve bolje igrali. Međutim, već tamo od novembra, decembra vidjelo se da smo pravi tim, dobar kolektiv. I poslije toga, stvarno, ja sam se i nadao da ćemo uzeti titul. Pa ostvarili smo san svih generacija Lovćena, donijeli smo prvu titulu u Crnu Goru mušku što se tiče muškog rukometa. Mislim da smo dokazali ove godine da smo bili najbolji. Bilo je teško u 30 kola, 27 pobjeda, 2 poraza, 1 riješen rezultat. Kako se osjećate kao član ekipe koja je šampion države? Pa osjećam se super, evo i sami vidite večeras. Želio bih ovom prilikom da se zahvalim našim navijačima koji su nas dočekali u nedjelju ujutro na Tivačkom aerodromu i na trgu Kralja Nikole i koji su i noćas pokazali da su naš 8. igrač koji su nas bodrili čitavu sezonu i bez njih sigurno ne bi imali ovaj rezultat koji smo imali. Pa da vam kažem, sa svoju 21 godinu sam prvi put postao šampion Jugoslavije i mogu da istaknem da sam veoma presrećan zbog toga. Ne bih želio da komentarišem jer mislim da je i suvišno bilo što komentarisati u vezi titule. Smatram da je ona došla kao plod jednog veoma teškog rada tokom čitave godine. Kao igrač sa klupe nisam baš mnogo doprinio osvajanju titule, ali presrećan sam, ponovo kažem, i zbog sebe i zbog svojih saigrača na ovom baš velikom uspjehu. Šta reći, počelo je avgusta mjeseca, početka od prvih dana priprema, evo do danas 30 utakmica prvenstvenih, od toga 27 pobjeda, 2 izgubljene utakmice i 1 neriješena. Zaista jedan skor fantastičan što se niko od nas nije nadao. Znači počeli smo sa jednom filozofijom da i svake utakmice izgaramo za bodove i tako sabirajući na kraju došli do titule jesenjeg dijela prvenstva i na kraju do titule državnog prvaka.
Pa osjećam se fino, iskreno da kažem, oduševljen sam prvi put u istoriji cetinskog rukometa, crnogorskog rukometa, jedna muška ekipa postaje državni prvak, znači bio bi neskroman ako ne kažem da sam zaista oduševljen. Iza nas je jedna godina mukotrpnog rada, da ne kažem teškog rada. Izabrali smo ekipu, stvorili smo jedan mlad sastav, jednu ekipu na početku gdje u postavi sa Čuturom, sa Vučićevićem, u kombinaciju sa Đukanovićem u bekovskoj liniji, sa Draškom Radićem koji nikada nisu igrali zajedno. Znači, svrstali su nas tu do 3. 4. mjesta, a mi smo dokazali, napravili veliko iznenađenje jednom odličnom saradnjom, jednom dobrom sponom između uprave igrača, stručnih štaba. Svako imao svoj dio posla, znači isključivo uprava se bavila svojim poslom, stručni štab svojim, igrači svojim. Kažem, unijeli smo nekoliko novina ove godine. U prvom dijelu prvenstva možemo reći da smo igrali jedan moderan, super moderan rukomet, mnogo dobar, poslije povrede sa Čuturom i ovaj drugi dio i dosta, kad je stigla jesenja titula, uvukao nam se malo strah da li ćemo održati to do kraja i igrali smo ovaj drugi dio više od modernog i nekog ekstra rukometa, više koristan rukomet. Kad sam došao da budem trener i postao za trenera, rekao sam da je najbitnije za jednu sportsku ekipu stvoriti jedan dobar ambijent, radnu atmosferu i svi tako da izguramo zajedno, znači da stvorimo to. Uspjeli smo u tome, održali smo se do kraja, kažem, i bilo je momenata zaista teških, ali smo ih progurali, muški, ono što bi rekli, zajedno svi, ponavljam, zajedno svi, ali najveću zaslugu isto imaju igrači. Igrači, oni su ispoštovali sve ovo što smo tražili. Pa eto, mislim da je došlo vrijeme da i u Crnu Goru dođe titula šampiona u rukomet, u muškom rukometu. Znači, ove godine smo zajedno sa rukometašicama budućnosti uzeli sve što se može uzeti u rukometu. Još je stao taj kup Jugoslavije, vidjet ćemo šta će biti sa tim. Mi smo ove godine napravili jednu selekciju, jedan mladi kolektiv, ali ipak iskusan, to su sve dugogodišnji juniorski i seniorski reprezentativci, ali najvažnije je bilo da je kolektiv zdrav i da su to između sebe prije svega pravi prijatelji. Onda je nama iz uprave bilo mnogo lakše da iznalazimo na sve moguće načine i novac i sve da bi se pomoglo da se osvoji ovo što se osvojilo. To je, siguran sam, najveći uspjeh iz razloga što smo mnogo vremena putovali, mnogo smo trenirali, uglavnom sve je bilo onako kako smo i zamislili. Nisu nas svrstavali u samom početku za neke favorite, čak je bilo po njihovim procjenama, znači po procjenama nazovi rukometnih znalaca da nećemo biti, da ćemo teško izaći u Europi. Evo, izašli smo u Europu i to u Ligu šampiona na pravi način, tako da sad je na nama, na državi Crnoj Gori, na našem sponzoru, da vidimo kako ćemo i sa kojim snagama ćemo dalje ići u Europu. Biti prvak Jugoslavije u situaciji, dakle, iz Crne Gore, kada je jedno 10 klubova intenzivno pokušavalo da onemogući Lovćen, koji je definitivno najbolji tim. Možda nismo najbolji skup pojedinaca, ali svakako jesmo tim dobar, dobro organizovan tim. Uspjeli smo i šta da kažem,
ovo je dokaz da je država Crna Gora vodila ispravnu politiku kad je u pitanju sport. To se vidi ne samo po ovoj tituli, nego po još 4 osvojene titule prvaka Jugoslavije u različitim sportovima i kada je Lovćen, rukometni klub Lovćen osiguranje, tretiran kao jedan od 4 vrhunska kluba koji treba da imaju posebnu brigu od strane države. To je ovaj put bilo prisutno i mislim da je to urodilo plodom. Dakle, opravdali smo ta sva ulaganja koje su određene državne institucije uradile tokom ove godine. Na najbolji način smo to opravdali. Ovaj klub postoji 50 godina, ali koliko sam ja, dakle, ja sam ovdje rođen u ovom gradu, tu sam rastao. Smatram da sa jednim čovjekom koji se zove Miško Popović počinje istorija rukometa u Crnoj Gori, na Cetinju u stvari. A onda Cetinje rađa rukometaše koji stiču svjetsku slavu, da nabrojim Veselina Vujovića, Nikolu Adžića, Pera Miloševića, da nabrojim onu čuvenu generaciju koja je u Ajdovštini osvojila tada ili vice šampionsku ili šampionsku titulu juniorsku u Jugoslaviji. Dakle, svi ti igrači su mogli da budu, da je bilo pravog rada i pravog odnosa države prema ovom sportu, igrači svjetskog kalibra. Uglavnom i danas kad sam primao čestitke rekao sam da je najzaslužniji čovjek za ovu titulu gospodin Miško Popović i sad tako mislim, jer je ovaj grad rukometa, uglavnom ovdje djeca prvi sport na koji pomisle je rukomet. Znači zbog toga sam i dok sam bio u prelaznoj vladi, potpredsjednik vlade zadužen za privatizaciju, smatrao da Lovćen kao rukometni klub mora biti jedan od ta 4 kluba, iako tada nije imao titulu prvaka Jugoslavije. Evo, ispostavili su da je to bila ispravna politika i da smo, čim se država malo više okrenula prema klubu, osvojili tu titulu prvaka države i nadam se da je to samo početak, dakle, novog razvoja i novog rasta rukometnog kluba Lovćen osiguranje i uopšte rukometnog sporta muškog u Crnoj Gori, jer ženski rukomet je već, to ne treba pričati, stekao svjetsku slavu. Ovo je sigurno najljepši događaj koji se desio u cetinskom sportu, a rekao bih događaj godine u Crnoj Gori. Mislim da ovi momci što su večeras napravili su sigurno puno za Cetinje, za Crnu Goru i mislim da teško se može ponoviti nekad ovakav uspjeh. Ali ja se nadam, s obzirom da sve te momke dobro poznajem, da će se i sljedeće godine okititi ovakvim trofejom. Pa ja sam oduševljen s ovim rezultatom, već nekoliko godina smo bili blizu titule, ali ove godine smo stvarno superiorno osvojili titulu i presrećen sam s ovim rezultatom. Želim ovim putem da čestitam svim igračima, stručnom štabu, upravi na jednom velikom rezultatu koji je obradao, ja mislim, kompletnu Crnu Goru i ovo je, moram reći, 3. titula ove godine u Crnoj Gori koju su osvojili košarkaši, rukometašice i mi rukometaši, tako da sam stvarno presrećan i stvarno želim im puno uspjeha u narednim godinama. Nadam se da se neće zaustaviti samo na ovoj jednoj tituli, no da će iduće godine isto osvojiti titulu i tako, ja mislim, dokazati da rukometna škola u Cetinju i rukomet koji se igra u Cetinju pripada samom revolskom vrhu. Kažu vatreni navijač rukometnog kluba Lovćen osiguranje, znači suvišno je pitati kako se vi osjećate večeras i nesumnjivo da ste mnogo srećni i zadovoljni zbog ovog fantastičnog uspjeha. Svakako i mislim da je Lovćen to još nije zaslužio. Isto tako mislim da je titula došla u pravom trenutku kada slave jubilej 50 godina i hvala im što su donijeli Cetinju i Crnoj Gori titulu prvaka države. Nadam se, ako Bog da, dogodni titulu prvaka Evrope.
chase is better than the catch. Transforming the tunes. We need your support. If you get the breath back, it's the first page of the second chapter. I want you back for the rhythm attack, coming down on the floor like a maniac. I want you back for the rhythm attack, get down in full effect. I want you back for the rhythm attack, coming down on the floor like a maniac. I want you back, so clean up the bitch. By the way, how much is the fish?
desna je vola, a moja desna zvonko, bilo čašu od stola, ljubavi moji dajte.